Jengah kena peline jani ngalah kurnan tadem payah sai pesu majlana pendek ngai timpa konyang padanya ledek stata ingu kana peline ngalah kurnan ne jege sajan paras ayu pipine sujenan takut beli adi memitra di sisi ningang munyi di sisi ngorang adi jek tak menggoda jani beli ingu uli anadi liune ngedota ni rasa yang beli ngelakunan jegege ngeliwat kaden je alo ngelakunan jegege sekadi putri Bali sajan paras ayu pipine sujenan takut beli adi memitra di sisi ningang munyi di sisi ngorang adi jek tak menggoda jani beli ingu uli anadi liune ngedota ni rasa yang beli ngelakuran jagege ngeliwat kaden je alo ngelakuran jagege sekadi putri Bali ningang munyi di sisi ngorang adi jek tak menggoda jani bali ingu uli anadi liune ngedota ni rasa yang beli ngelakunan jegege ngeliwat kaden je alo ngelakurenan jegege sekadi putri Bali beli muani atu cara muani elena yang ada nyakitin beli masih bisa nyakit hati
bagus ganteng tan buin Jepang untuk mekejang ada di awak belini muani caga punya pengalaman gombal itu sing temen gombal untuk kesujatan nih antu dadi buktian tanpa bisa ngar nanging beli polos kena dinyakitin beli masih bisa nyakit hati beli muani pada ceremoni Elena yena dinyakitin beli masih bisa nyakit hati beli muani sedang bermain hati nanging yena di kita bermain di durin beli nak nuani biasa bisa bahagia masih bisa nyakit hati gombal itu sing temen gombal untuk kesujatan nih antu dadi buktian tanpa bisa ngar nanging beli polos yena dinyakitin beli masih bisa nyakit hati beli muani pada ceremoni Elena yena dinyakitin beli masih bisa nyakit hati beli muani sedang bermain hati nanging yena di kita bermain di durin beli nak nuani biasa bisa bahagia masih bisa nyakit hati beli muani pada ceremoni Elena yena dinyakitin beli masih bisa nyakit hati beli muani sing demen bermain hati nanging yena di kita bermain di durin beli nak nuani biasa bisa bahagia masih bisa nyakit hati
terasa sebagian tuturan umur tiang subengan sang wayahan nanging tu sing masinglah kurena apa mirip nasib tiang mirip kuang bayuan dini ditus tak tening ngewalekan terun neling serana nyambatan sebab jangan nirasa dikeng kene tiang bengong mepangenan yen nepokin timpal ngajak pasangan ngeroman mesra ngajak tunangan tiang merasa sengman aduman ni sepetang tiang ramas tak tenakona mangurahin tiang alih kurenan besing sabar nage aliang mantu irama besing sabar dot gaen nang cucu mirip mula nasib tiang mirip kuang bayuan kini ditus tak tening ngewalekan terun neling serana nyambatan sebab jangan nirasa dikeng kene tiang bengong mepangenan yen nepokin timpal ngajak pasangan ngeroman mesra ngajak tunangan cewek tiang merasa sengman aduman ni sepetang tiang ramas tak tenakona mangurahin tiang alih kurenan besing sa
nage aliang mantu irama basing sabar taut gaen nang cucu. Kamu ngalahin di mekuli ada lenga bulan adi sing makabar sakit ada orte adi lakar ngante di menjanji Gora hangkal satya nampingin beli tahunnya masih adine megatin dinane buen mani adikal natam sebut kena nekain undangan dadak remuk sakit hati rasanya nepuk hati sayang yang beli coba ada nengelahan ikhlas kal ngemang di majalah kambang batis beli matindakan kesimputan ke Tanjung Beli agar berjalan mulai mogi saja langgeng ngantos mati ngajak kurenan pilihan aten adine jani di menjanji ngora hangkal satya nampingin beli tahunnya masih adine megaten dinane buen mani adikal natam sebut kena nekain undangan dadak remuk sakit hati rasanya nepuk hati sayang yang beli coba ada nengelahan ikhlas kal ngemang di majalah
jalan mulai dumugi satya langgeng ngantos mati najak kurenan pilihan aten atine jani Harus kabeli jani akhiri cerita indah kisah ira gepida. Harus kabeli jani akui bahwa sebenarnya belinu saya jak kamu kin kamu konden siap terpisahkan. Mesra, mesra, mesra ane rasayang kewa, kewa, kewa belingan sapa serasa melayang di awang-awang dugas hira genung metunangan ke bulan diastun wanta ayalah ya diastun ragan adijani kegelahan wani alenan nanging adi mantan tersayang ya diaston beli bengalah kurenan kegelahan alo alenan muan adi sing nyidang yang sapa mesra, mesra, mesra ane rasayang kewa, kewa, kewa belingan sapa serasa melayang di awang-awang dugas hira genung metunangan ke bulan
ragan adi jani kegelahan wani alenan nanging adi mantan tersayang ya dia ston beli bengalah kuranan kegelahan alo alenan muan adi sing didang yang sapa